Bungabunga Ubuzima. Ibihugu birasiganwa mu gukorera inkingo za COVID-19 muri Afurika. Umuyobozi w'ikigo cyitiriwe Pasteur i Dakar muri Senegali, Muganga Amadou Sall aratubwira aho kigeze mu gukora inkingo. Ni bihe biribwa bishobora gufasha ubwonko bwacu. Umuforomokazi wo muri Ethiopia, Idurban muri Afurika y'Epfo n'ahandi arafasha abantu guhindura uburyo babayeho. Ni ikiganiro Bungabunga Ubuzima gitegurwa n'Ijwi ry'Amerika, muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Ndabaramukije mwese, mbashimira ko muri kumwe natwe muri Bungabunga Ubuzima. Ibihugu byo ku isi bikomeje gushakisha urukingo rwa COVID. Doze zirenga miliyari 8 z'inkingo za COVID zaratanzwe ku isi hose. OMS ivuga ko hafi 3% zoherejwe muri Afurika. Icyorezo cya COVID cyagaragaje ubusumbane mu birebana n'inkingo hagati y'ibihugu bikize n'ibikennye. Cyanerekanye uburyo Afurika ikeneye ibihugu by'ahandi kuri icyo kibazo. Ikigo cya Afurika gishinzwe gucunga no gukumira indwara kivuga ko ibihugu hafi 10 biteganya cyangwa se byatangiye gukora izi nkingo. Ibyabimburiye na Afurika y'Epfo, Senegali, Algeria, Maroc n'u Rwanda. Dutangiriye muri Senegali ahari icyizere ko umugambi mushya uzagabanya ubusumbane kandi ugatuma Afurika yihaza mu nkingo. Inkuru ya Anika Hamershlag i Dakar. Senegali yatanze doze za mbere z'urukingo ku baturage mu kwa gatatu kwa 2021, nyamara nyuma y'amezi make COVID-19 igaragaye, inkingo zari zamaze kuboneka mu Burayi no muri Amerika. Ubuke bw'inkingo bwakomeje kwigaragaza muri Senegali no mu bindi bihugu bya Afurika byifashishije umuryango mpuzamahanga mu kubona inkingo. Uyu munsi 11% by'abanyafurika nibo bonyine bamaze gukingirwa ugereranije no muri Amerika bageze ku ijanisha rya 64 no mu Bwongereza bageze ku rya 72. Rero ubwihutirwe bwo kuba twe ubwacu dufite uburenganzira busesuye kugira uburyo bwo kwirinda butari ku rwego rumwe mu bice binyuranye by'isi ntibiza gutuma duhagarika ikwirakwira ry'iki cyorezo ngo tunagihashye. Uruganda rushya ruteganijwe gutangira imirimo muri uyu mwaka kandi ruzajya rukora miliyoni 300 za doze z'inkingo za COVID buri mwaka. Iki kigo giteganya gukora inkingo zitari izo guhangana n'inkubi y'icyorezo cya COVID-19 yakwaduka gusa, ahubwo no kuzindi ndwara zandura nk'iseru n'imbasa. Ibipimo by'ubuziranenge biragenda bizamuka cyane umunsi ku wundi. Birasaba rero abakozi bahagije kandi bafite ubumenyi nabwo buhagije. Ntibyoroshye kubigeraho muri Afurika kuko ari ikoranabuhanga rishya. Ariko ikigo Institut Pasteur cy'i Dakar ubu cyatangiye gukora inkingo z'indwara ya fièvre jaune. Bamaze imyaka bakora bene izo nkingo. Institut Pasteur ifite uburambe bwinshi mu gukora inkingo. Urukingo rwa fièvre jaune niho rwavumburiwe, ni naho rukorerwa. Hamwe n'ubwo burambe mu gukora inkingo, nta cyababuza gukora urundi rukingo rwavumburirwa ahandi hose. Badiane yongeraho ko amakuru atari yo ku nkingo za COVID-19 yakomeje gukwirakwizwa hirya no hino, agasanga rero inkingo zikorewe muri Afurika zikozwe n'abanyafurika zishobora gufasha mu kuzamura icyizere ku nkingo zitangwa, bikanazamura ubwitabire mu gukingirwa ku bushake. Ibindi bisobanuro na Muganga Amadou Sall, umuyobozi w'ikigo Institut Pasteur i Dakar. Institut Pasteur de Dakar is one of the leading biomedical research. Ikigo Institut Pasteur cy'i Dakar ni kimwe mu bigo by'ubushakashatsi mu bijyanye n'imiti na za gahunda z'ubuvuzi rusange bikomeye muri Afurika. Kandi kuva COVID-19 itangiye, twashyize imbaraga mu kubaka ubushobozi mu gukora inkingo no mu bushakashatsi. Ku ikubitiro twatanze amahugurwa mu bihugu 25 kandi dukora ibishoboka byose muri ibyo bihugu haboneka uburyo bwo gupima iki cyorezo. Ubwo gutanga umusingi mwiza muri ibyo bihugu byose byatanze umusaruro mu kubaka uburyo bw'imikoranire kandi bifasha mu bikorwa byo gusuzuma muri rusange byari biyobowe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, ishami rya Loni ryita ku buzima OMS n'ihuriro ry'ubuzima mu karere ka Afurika y'Uburengerazuba WAHO. Turimo kandi gukora ibishoboka mu gushyigikira ibindi bihugu mu kubaka ubushobozi. N'ubu turimo gufasha ibihugu 13 mu gukurikirana no kugenzura ubwoko bushya bw'indwara bwihinduranya ku mugabane wa Afurika mu rwego rwo kumenya ibiburanga kugira ngo tubashe kuburwanya.
Twatanze ibikoresho byinshi byifashishwa mu gupima COVID-19 ubu bikoreshwa hirya no hino muri Afurika. Ku bijyanye n'ubushakashatsi, ikigo Institut Pasteur cy'i Dakar cyagize uruhare mu bushakashatsi bugamije kumenya uko virusi igenda yihinduranya uko igihe gishira. Turimo gufatanya n'ibindi bigo mu gukemura ikibazo cy'ibura ry'inkingo. Institut Pasteur ifite umushinga wo gukora inkingo twise Madiba. Intego ni ukubaka uburyo butuma dutanga inkingo zo kwifashisha mu gihe cy'icyorezo, ari nako twitegura gukora izindi nkingo zizazana impinduka z'igihe kirekire muri Afurika. Ikigo Institut Pasteur ni kimwe mu bikora inkingo kimwe rukumbi ku mugabane wa Afurika cyabanje kubiherwa uburenganzira na OMS hashingiwe ku kazi cyakomeje gukora kuva mu mwaka w'1966 na mbere yaho. Kandi dukora ibishoboka ku buryo dukora urukingo rwujuje ibisabwa n'amabwiriza ya OMS. Kugira ngo ubwo bunararibonye rero bwashimwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'ikigo nyafurika gishinzwe gukumira no kurwanya ibyorezo ku buryo byafasha mu gushyigikira no kubakira Afurika ubushobozi mu gukora inkingo za COVID. Ibyo kandi byaturutse ku busumbane bwagaragaye muri rusange muri Afurika, haba mu kubona inkingo no gukingira abaturage. Uwo mushinga rero wakoze ku bufatanye n'ibigo nterankunga bitandukanye nk'umuryango mpuzamahanga ushinzwe iby'imari AFC, banki y'isi, banki y'iterambere y'Abadage, ikigo cy'Abafaransa gishinzwe iterambere AFD, n'ikigo mpuzamahanga cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mu by'imari DFC. Kimwe mu bintu twagiye dukora no gukorana n'abafatanyabikorwa nk'ihuriro mpuzamahanga rigamije kubaka ubushobozi bwo guhangana n'indwara z'ibyorezo CEPI, mu kudufasha kuzamura uyu mushinga no kuwushyira mu bikorwa kuva mu rwego rwa tekinike kugera mu rw'amategeko, ariko kandi no mu kongera ubunararibonye mu mushinga wose. Intego yacu ni ukubasha gutangira gukora inkingo kuva mu ntangiriro kugeza ku musozo muri uyu mwaka, ndetse no kuba mu myaka 2 cyangwa 3 tuzaba twamaze kubaka uburyo bw'aho dushobora kwikorera inkingo kuva zigitekerezwa kugera ku musozo, atari no kuza COVID gusa, ahubwo no ku zindi z'ingenzi muri gahunda yacu yagutse gikingira no muri gahunda yo gukingira abana bato. Iyo tuvuga ku ikoranabuhanga, ikigo Institut Pasteur cy'i Dakar kiri muri gahunda yo kubaka ahashobora gukorerwa ikoranabuhanga ritandukanye ririmo na Messenger RNA. Messenger RNA ni ikoranabuhanga rizaba ingenzi ku hazaza kandi rifite ingufu nyinshi ku bijyanye n'inkingo nshya no mu kuzana inkingo nshya muri Afurika. Niyo mpamvu dufitanye ubufatanye n'ikigo BioNTech. Ariko kandi turimo gushakisha irindi koranabuhanga mu by'inkingo mu rwego rwo gutanga izihebuje izindi zose. Afurika y'Epfo, Senegali, u Rwanda, Algeria na Maroc byiyongereye ku bindi bihugu byo ku isi bikora inkingo za COVID-19. Ku bwawe wahitamo urukingo rwakorewe muri Afurika, mu Burayi cyangwa muri Aziya? Bimwe mu bisubizo. Urukingo rukorewe muri Afurika rwose narugirira icyizere. Nibaza ko amashuri abaganga bacu bize atareba gusa kuvura, ahubwo anabaha ubushobozi bwo kudukingira COVID kugira ngo tugire ubudahangarwa bw'umubiri. Urwo rukingo rukorewe muri Afurika n'izindi zo hirya no hino ku isi ndazizera. Uwo ari we wese ufite urukingo rwakongera ubudahangarwa bw'umubiri namwizera 100%. Most Africans we think we are not reasonable enough. Akenshi abanyafurika usanga dufite ikibazo cyo kutizerana. Rwose urwo rukingo rukorewe muri Afurika sinarwizera. Yego rwose nakwizera urukingo rwakozwe n'ikigo nyafurika rukorewe muri Afurika kuruta izakorewe ahandi. Nibwira ko batuzi neza kurushaho, bakorera aho dutuye. Ibindi bisubizo kuri Facebook. Mu karere k'ibiyaga bigari havuye ibisubizo by'abantu barenga 230. 60% bavuze ko badashaka gufata urukingo. 25% bavuga ko bafata urukingo ruvuye muri Afurika. Abenshi bahisemo u Rwanda ku murongo wa mbere, bakurikiza Afurika y'Epfo, Senegali na Maroc. 10% bavuze ko bafata urukingo rwakorewe mu Bwongereza no muri Amerika. 5% bavuga ko ziriya nkingo zihishemo uburozi. Ubwonko ni igice cy'ingenzi cy'umubiri gituma umutima wawe utera, gituma ugenda, utekereza, ugahumeka n'ibindi. Abaganga batanga inama zo gufata igaburo rifasha ubwonko gukora neza. Ni ibiribwa bifasha ubwonko gukora neza, kuburinda kwibagirwa
kandi bikanatuma umuntu atekereza neza. Aha twavuga amafi nka somo na sardine akungahaye ku binure bizwi nka omega 3. Hari n'imbuto zifasha umubiri gukora neza zikawukuramo imyanda. Ibyo bigatuma ubwonko budasaza vuba kandi bukarushaho gukora neza. Muri shokora z'ibara ryijimye no mu ifu ya kakao harimo intungamubiri zidasanzwe abashakashatsi basanze zishobora gutuma ubwonko bufata ibintu cyangwa se butibagirwa. Ibinyampeke nabyo bifasha ubwonko cyane. Bikungahaye kuri vitamine E, bifite n'amavuta meza ku buzima kandi biri mu bwoko bw'ibimera. Amagi nayo abarwa mu bintu byiza ku buzima. Akize kuri za vitamine z'ubwoko bwinshi bwa B, afite n'ibindi bintu bifitiye umuntu akamaro bituma atarakara bya hato na hato cyangwa se ngo ahindagurike mu myitwarire ye. COVID-19 yahinduye ibintu, abantu ntibagihura haba mu kazi cyangwa mu buzima busanzwe. Hari n'abungutse ibiro, abahangayitse n'abafite uburwayi. Umuforomokazi wo muri Ethiopia uri muri Afurika y'Epfo yatangiye kwita kuri ibyo bibazo yifashishije imitobe y'umwimerere n'imyitozo ngororamubiri. Seble Lemma, umutoza w'imyitozo ngororamubiri wahuguwe mu bijyanye no gufata neza umubiri, yahoze ari umuforomokazi. Avuga ko yabonye abantu benshi barwara indwara bakabaye bashobora gukumira bahindura utuntu duke mu mibereho yabo ya buri munsi. Nari umuforomokazi mu cyumba cy'indembe kandi nahoraga mbona abantu benshi bapfa bazize diyabete n'umuvuduko w'amaraso. Nabonye imiryango yishyura amafaranga y'umurengera ku buvuzi bw'indwara zakabaye zarenzwe. Abantu ntibakeneye kwishyura iby'ikirenga bagura iby'inyongera, imiti cyangwa guhora mu nzu z'imyitozo ngororamubiri. Bashobora guhindura gusa imibereho yabo ya buri munsi, bihata kurya kenshi ibikomoka ku bimera kandi byoroshye kubona, nyuma bakanakora imyitozo ngororamubiri yoroheje. Kubona abarwaye icyorezo cya COVID-19 byatiye abantu benshi kumva bahangayitse. Lemma yafashe umwanzuro wo kubirwanya, ategura gahunda y'imyitozo. በተለይ ኮቪድ ሲመጣ ነው በቃ ወደ በደንብ ጁሱን መጀመሪያ ትሬኒንጉ ላይ ነበር ፎከስ ማድረገው። Mu gihe cya COVID-19 abantu benshi bakoreraga mu ngo kandi bagwaye indwara yo guhangayika. Benshi biyongereye ibiro cyane kandi bumva bihebye. Gukorera mu ngo byatumaga bajya mu kavuyo kandi ntibakore imyitozo ngororamubiri ihagije. Niko kwibwira nti ni ngombwa kubikumira. Akora kandi ibinyobwa gakondo byongerera ingufu umubiri bikoze mu bimera nka beterave, tangawizi na concombre. Izina ryabyo ni tenachine, bisobanuye ubuzima bwacu mu rurimi rwa Amhara ruvugwa muri Ethiopia avukamo. እንደው አይ ምናምን እያሉ ነው የሚጠጡት ግን መጀመሪያ ላይ Natangiye gutegura umutobe wa beterave, tangawizi n'ibindi bimera nwitegurira njyewe ubwanjye, ndetse najyaga ndawuha abagize umuryango wanjye. Ku ikubitiro basaga n'abatawukunze, ariko bamaze kwiyumvira uburyo wongera imbaraga n'ibyiza byawo batangiye kuwukunda. Hanyuma nangira gusangiza abantu kuri interinete uko ukorwa no kuwamamaza. Lemma avuga ko imbuga nkoranyambaga zatumye ashobora kugera ku bantu b'imihanda yose. Arifuza gufasha urubyiruko arushishikariza kuzaba abantu b'ahazaza bafite ubuzima buzira umuze. ስፖርት መስራቱና ጠንካራ መሆኑ ብቻ ሳይሆን Nkoresha imbuga za Instagram na TikTok ngo mbashe kuvugana n'abankurikira. Nkoresha TikTok kubera ko nshaka kwibanda ku rubyiruko. Ndashaka ko urubyiruko rwiyumvamo uko rushoboye rukabaho mu buzima buzira umuze. Abahanga bavuga ko indyo iboneye n'imyitozo ngororamubiri bishobora kugabanya indwara z'umutima na diyabete mu bwoko bwa kabiri. Ibyo kandi bifasha mu gihe iyo ndyo na gahunda z'imyitozo ngororamubiri bishobora kuboneka mu buryo bworoshye kandi aho biboneka ntihabe inzitizi zo kuhagera. Amakuru agezweho kuri virusi ya korona wayasanga ku Ijwi ry'Amerika kuri radio yacu voa.com. Naha dusoreje, naho ubutaha hagati aha mugubwe neza kandi mukore ku buryo umunsi wanyu wari wo wose uba ubuzima buzira umuze.